بەڵێ تەمەشوانێژار لەسەر مژارە دامەزراندنە هێزەکە نوژە ئالیە ئەمریکا بەکوێ لەسەر سنوورێ ترکیە و عێراقێ بەڵاو ببێ نەهادریا سکایڤە ڕۆژنەمەڤان جان کورد لێ گەڵە منە مامۆستا جان ئەگەر دەنگێمە دێ بهیزێ ئەمریکا بنیازە هێزەکە نو لە سەر سنوورێ تورکیە و عێراقێ و فەراتێ درست بکێ سەدەم و مەبەستێ چێژێ دامەزراندنە vê hêzê روز باش دنگه من جدیه بله مامۆستا کەرم کە تمام زانه جنسی دا این پر زیودا بری به هفت حی سالا امریکا دخبته کو کوریدوره کی هیمن دنابره آشور کردستان و دریای سپیدا وکی بریا هرمن کردی لروجاوای کردستان اب پروژه کمنه خريطه بهنا تشبهنا خبات تدا بيه وهنا كرده يعني دلسوز لقال في مسألة خبتينا بتايبت انجمان اجتماعي كردستاني سوريا دا زيادة سر في مسألة كار كرنا اب پروژه جميجه اما بوچه امريكا نها في دخوازه امريكا ده تشتا دخوازه ده چوكاب كبريكي بكوشه ايه که نهل بيكو ايران کاره بي ده سوريا را درباز بي خو بگينه دریای سپی اوا یعنی یک آرمانجی وی مزنه یه دیگه پترولا کوج روجا باشور کردستان درباز به بگینی زرای سپی دوی ده هرمه کی هیمن را درباز به اوجی جه کردا باشتر تنه و اف دلیول پیش امریکا های که دوی ده میدان نه پروژه خوب سرخینه او پروژه بر درجه داوی درخستی که بسرخینه و با آریکاریا هزید کردی لی پروبلمک لور هیا بله واه زیکو امریکا لگل دخبته و نهاجی دیار دکی کو امریکا بزیوکی سوره در ناکره او شاشیه کو در عراق دا کریه در کتیه و هلای کو عراق تکه دسته ایرانه و شاشیه سوره دا ناکه و او شاشیه کو افغانستان کریه کو زو در کتن و جارک دی عسکری خوانین یعنی نخوازه و تشتی بکی کت سوره و بمینه سوره پرچه به پرچه نابه بوانا نگرنگه تشته گرنگ جوانا کو پروژه وان بسر کبه باشا بله مامۆستا بله بەردەوام بە ئاستەنگێ لە پێش بێ پلانەی چییە دو تشتنە یەک رووسیا لنگێ خۆخستیە سوورێ و ناخوازێ و کەس وێرە وە شیرونەیە بخێ شیرونەیە سوورێ دخوازە تەنێ خۆ بخڕ ئەو فیرگەهن خۆ یانێ بنگەهن لەشکەری مامۆستا پیدا کردن لسوریه و بهزنی گلک خورد وان فرهدکی و اسد نکاره تشتی کی بکی روسیا جارا یکل سر زرای سپید خوازه خوب جبکی خوب جکر یعنی وقت ورد بین جزیره القرم مستاندیه ده دریای رشدا دخوازه جملات کیش بیت تشتی بمینه وقت هزی که ابدی جوان الوربه 5 سال 7 سال بمینه خمناکی ناخوازه امریکا جی ده سوریه ده هبه وقتی امریکا به حسیا که روسیا ویتشتی دکه و یعنی دگودینه و پیش داد به و دخوازه بمینه دوی من هرمه دا اگو چما امجی نکن امی هنک فیرگه خال سوریه وکن لجزیره وکن امی هنکی هرمه پیش خینن به هرمه دا پترول هیا ملت تکته دا دوسته مای او جی کردنه و افتشتاجی مامۆستا جان دەستپێکی دەگوتە گۆ ئەمریکاوێ هێزێ دروست کێ بمەرەمە کۆنتترۆلکردە ڕێیا بێژن هەناردەکردنا نەفتێژ بۆ دەریایە سپی بەرین هاژی ئەمریکا هێزێک دروست کرد بوو بناوێ هێزە سووریا دیموکراتیک هەسەدا ئەنگۆ قەسەدا ئەب هێزانووە و بێت دروستکردنژی هەر بەسەر قەسەدە بەیە ینی چ گوهارتن وێ پرۆژێدە هەیە ئەگەر هاتو بسەر قەسەدە بە بێژ بەرچێ ئەو پلاناخوا ئەو مەبەستا خۆ کوتخواست جێ سنوورێکی بپارێزێ دەبەرەکە ئارام دروست بکێت تاکوە و نەفتەی هەناردە بکێ بە قەسەدە نەکرد ئەو هێزا کوون و ئاباکری وێچ گوهارتنێ بکێ وا هێزێک تازە ئاوا بکە وێ بێتر کورد بن قەسەد تێدا عەرەب ژی هەنە ملەتی دیژی هەنە تورکمەن هەنە نظامچی هەنە ئەمریکا یعنی نه قەسەد ئاوا کرد دیت قەسەد هەیە پشتگیری ژێرا کرد و خورد کرد ئەما بە قەسەد تەنێ نامەشێ واز دەبێم یعنی احتمال هيا احتمال دباكو امريكا هنكي باوريه بقصد را چه بكي بپیده را چه بكي
کو لازمه لشکر روجی به یعنی لبرکو امریکا وقتی کو افقاس پره و افقاس سلاح افقاس هز دخینه هرمه دخوازه افتشتنا بین پاراستن جی بلکه قصب تنه نکاره به پیده تنه نکاره به و لی آستنگین هم برگان چیه تو تشتنه یکی ایران نرازیه روسیا نرازیه ترکیه نرازیه افسه هزی کو دبن هزین کو دخوازن آشتی بینن سوره و بخوشی روش بروش بومبا دکن و لی ددن اف هزینا هر سک نرازیه امریکا تنه ریک لپیشه هیا کو قناعت به اول پیدا بکی به پیدا را کو هن به تنه نکارن دبی لشکر روجی هبه لسر ویج دبی انا کسی جی گاوه که باوجه بر پیدا باوجه هنه کی شاشی هنه کیمانی هنه پروبلم هنه گلک تشتنه دنا بره انا کسی و پیدا دا لدبی هنه کی گاوه کی پیش گاوه کی پید اویج چه ببه انجمن اجتماعی یک دهندر ائتلاف دا ایدی زحمتی بو مجلس چه دبه جبر کو مجلس صداست نرازیه لشکر ترکی تیکه به عفرین کس بیجی والله رازینه نراسته اوا ای باشه ترکیه جی زور دکه لسان لشکر سوری آزاد کو تیکه به عفرین الگلوانا دوید وردا انجمن نشتمانی کردی بریاری که خوبستینی باشا ما مستا جانو که تدخل کردن کو انا کسد و هنک تنازلات مکارن بیجن که لامبر پیاده تا کو لحف کرن بیش پیاده شته خواسته تا کو هفرزیه که نمالا کردی بکرن یعنی هفرزیه کو چه ببید دویج هر دو آلیا دا بید یعنی پیاده بخود دزانه کو اب هرش ترکی و هرش کی مزن بید و الحمی گنده کردا بدن و گلک يعني تشتا خرابك الهريما عفريني وهي بس 100,000 خلق براده يعني افتشتا هي ودزانه بتانه نكار تشتي بك جبر كو لشكر سوري آزاد هبه و نصره هبه و نظام داعش هبه و حمي كس اريكاريه تركا بكن جبر كو دجمانتيا كردا مزنه دجمانتيا كردا الجم قشا هي تركمان عرب نظام چنه قد دجمنه كردانه بوه دوه كرجي وزنه خو يعني باره خو هنكي جرام بكن هنكي زوري از نابم تنازل يعني من نابجم تنازل كرج كرد را تنازل دكي لدوام سنگي خو جاودار هنكي فرا بكن و بي حسن كو اف دجواريه كو چيدبي اف بوبيني كو بيدا بي لسر ما تبايه لسر ملتي ما سر دارد ما زيتونه سر ريد ما سر گندد ما سر زاروكد ما دبي بتشتي هر دو طرف هر دو آلي يعني بدن برچاوي خو و گاوه که وقت بیجی پیل دلی خونن و درباز من سلابه بدن افده لهنک تشتن بچو کنه دوی پیده بکی یعنی بردانا برادرین کو ده زندانه دا هنکی او کی پیدا بکی با هوای کی پیدا بکی کو لهرما عفرینه بتایبت هنکی آزادیا پارتیان هبه نابه بیجی والله اگر هن نکبن بل لشکره من نابه اگر هن جمن رخصت نسین نابه که والله تفده چه اگر کرد نینجم هفته والقل هفته روینن باشا ما مستا جان اف نیتا امریکا به دامزراندنا هیزه کنود تیج آلی روسیه و ایران و ترکیه و رژیم اسد رد کرن امریکا کار بید کو تبي رد کرنا هر سی ولاتن گارانتی دور و رژیم اسد جوه پروژران بجن جوه نیتا کو امریکا خوازه جب که امریکا کار به هم بروان پروژه خو جب که بخو حتی نها مجار دفکی يعني هي نبو تشتكي يعني لبازي كده مسألة دا باشتر نخويايا مثلا هلوست امريكا لسر واهيرش وقف قرى ايرو اردوغان قفو قرى ده حتاني امريكا يعني يعني از باورنا كم تركي كاربي بشوي كي لشكري لها بر امريكا بسكري نل سوريا ونل دركدن ايد دي تركي نقاري حمي تشتي بريار ناتو هانا قشا درباسكي و قهنا ديوانا ليه تشجي هي تركيا بخود تاني نقاري درباس عفريني بي اگر ناتو ويتشتي نپجرني جبركو ما قلت لأمبري سوريا وإيران ونظام كي وروسيا بسرده ابنا كش دجنه تاني چه هي دوی ام باز دانبن که امریکا لجزیره حمید اشتاده که به روسیا به ایران به ترکیه
هر سێک ناڕازین و سوورێش تابی ناڕازیە لە جەزیرە لەنگێ خۆ بەردانە عەردێ ئەمریکا ئیرۆ تورکیە ژێ دخوازێ دبێژێ لازمە ئەمریکان ئالایە خۆ لەسەر وان تانگێ دانە قەسەدێ ڕاکێ بۆ ئەمزانە من ئەم لە کێ دەدن يعني گشتی بێ دەرەجێ لێ لە عینی وەقتدا لە بروسلێ نها حتا نها ڕنشتی بوون بەری نها ئەز نوام جوین خلاص بینە بووە سەرلەشکەری ئەمریکی و سەرلەشکەری تورکی لەگەل هەردە ڕوونشتنە و وەختێک و ئەردوگان دەبێژێ ئەمێ سبە يعني بەلکیم ڕۆژە چارشەمە پێنجشەمە ئەمێ تێکەبن هەرێمە عەفرینێ ئەگەر دەستورێش ئەمریکا نەستین نکارە بێت شتی بکێ باشا مامۆستا جان بەرینە تورکیە گۆک و لە هەفکردنەك نابەرە تورکیە و ئەمریکا دەچێ بووە لەسەر عەفرین و من بجێ ئەف دروستبوونە vê hêzan û ku ya ku hê devkiye nebûwa neketiye buware cevcêkirinê de nabe sedem ku Tirkiye ve demeke gevxwarinê li Efrînê dike wa gevxwarina kê buwarê cebicêkirinê de Tirkiye zanê min duhû gotarek nivîsan di bas de heye û di welatê me de jî tê belav kirin yanî ku ev tiştê ku Tirkiye dike bi tevayî wê fêdel Tirkiye nekê wê zerer bi Tirkiye bike lê Erdogan henekî yani bi zimanê xwe rewşê xira dike û wek dibêjin Efrîn dibêjin paşiya xwe jî aşkere dike ew dizanê bê Amerîka nikare min bicû Efrînê û bistînê wekû destpêkê Amerîka îzin neda nikarê têketa Cerablusê Mamosta can dawîn pirsyara bi vê gevxwarina ku Tirkiye dike û dibêje demeke nêzik de derbasî Efrînê bim razîbûn ji Amerîka wergirtiye yan ne bêjin glopa kesk wergirtiye Amerîka jêr pêxistiye min dixwast vê bêjim eger Tirkiye bê Amerîka têkeve Efrînê û min bicê wê ji NATO derbikin wê bavêjin ji NATO berê jê tijî bûne yani gelekî jî xeyirîne eger dîsa jî yani derbas bê Tirkiye demek Amerîka rê daye yani divê Kurd hişyar bin Amerîka divê hukmê teze da evê Trump da siyasetê xwe li derekê nezelale ne tenê li hember Kurd û Kurdistanê li her cîkî siyasetê xwe nezelale bi xwe nizane yani tu pirskê tu bixwînî têkevê em bibin înstîtuta Washingtonê tu gutarê wan bixwînî tu dibêjî temam dûstê Kurdayî esasî li herêmê Amerîka ye lê tê here têkevê yek din înstîtutkî dinî Amerîkî tê bibînê ku tersî vê dibêjin yani ji ber ku nezelal siyasetê kûçka spî Erdogan jî her rojê tişkî dibêje teze dûl ew dûl Elazığê nizam li Kubî li herêmekî Kurdî Orta Kurdistanê dibêje em ê her wan imha bikin em ê yani imha bikin çi hêzê terörist nihayet dibêje Amerîka leşkerekî terorî pêda dike ser hudûdê me em ê wê bixenixînin em ê wê bifetsînin em ê wê tune bikin yani tu dikarî li Amerîka xînî yani bu di nameyê wî bû milletê Tirk e bû milletê Kurd e em bihêzine em nizamçine em neşkîne û di rastiye de li hemî tişta şikiye nekarî têke Tirkiye tê xista yekitiyê Ewropa nikarî Fethullah Gulen vegeranda nikarî PKK ciyada bişkanda nikarî li Sûrê hemî tişt destxwe baniye di her tiştkî de tu dibînî dewleta Erdogan ew dewleta Osmaniya teze şikestiye têk çûye ama dixwaze propagandekê çêbike di Tirkiyeyê ku ser neva bêjî walla em bihêzine wek zemanê Osmaniya em dikarin biçin Sûdanê biçin nizam kuderê aboriyê me xurt e lê divê Kurd yani li hember vê hêzê xurt û mezin nebe bi herbê bi siyasetkî durist bilivin divê bi Ewropa re qenaetê çêbikin ku em yekine divê bi Amerîka çêbikin em hêzikine sefîrê Amerîka li Başûrê Kurdistanê ya li Iraqê gotibî eger Kurd bi vê rewşê perçebûnê û dijheviyê bimînin wê nikarin tiştî destxwe bibînin ne li Iraqê ne li derê de gelek spas ji bo rojnamevan Can Kurd ku diriya Skype ve li gel min bû gelek spas mamosta